Veliki broj starih predmeta predstavlja veliki izazov za srpske sudove, kako zbog dužine trajanja postupaka, tako i zbog visoke cene koštanja svakog pojedinačnog predmeta. Ubrzanje sudskih postupaka, a samim tim i veća efikasnost sudskog sistema, zavisi od više faktora. Među najvažnijima su dobro upravljanje predmetima i komunikacija sa strankama. Kako bi se ovaj proces pojednostavio, USAID-ov program podele vlasti uveo je inovativan način komunikacije sa strankama, elektronsku razmenu dokumenata. Ovaj način komunikacije bitno pojeftinjuje i ubrzava sudske postupke kako na strani suda, tako i na strani učesnika u postupcima. Glavni cilj ovakve komunikacije je da stranke lakše komuniciraju sa sudom, da je to brže i jednostavnije. Advokati više ne moraju voditi računa o radnom vremenu suda, o radnom vremenu pošte. On u svako doba dana i u vreme praznika može komunicirati sa sudom, izbegavamo gužve na šalteru, nema poštanske troškove, znači komunikacija je brža i jednostavnija, to je jeftiniji vid komunikacije i samim tim postupak traje kraće, što je svakako u interesu građana koji očekuju pravdu. Elektronska razmena dokumenata ne samo da doprinosi većoj efikasnosti rada sudova u pojedinačnim predmetima, već pojeftinjuje postupak kako na strani sudova, tako i na strani advokata. Blagovremena razmjena informacija dovodi do veće transparentnosti sudskih postupaka. Advokati koji su uključeni u projekat mogu lako putem web portala da provere sve informacije i sve dokumente koje su elektronski razmenili sa sudom. Takođe, ovaj vid komunikacije doprinosi boljem i lakšem pristupu pravdi. Advokati sada mogu sa bilo kog mesta u bilo koje vreme da komuniciraju sa sudom. Mislim da su benefiti ovog sistema očigledni. Prvi je taj što podnesak možemo poslati u bilo koje doba iz naše kancelarije. Dakle, vrlo su jasna pravila. Iako sud nama ne može slati podnesak kad hoće, jer postoji određeno radno vreme i mi očekujemo da ga dobijemo određeno vreme da bismo imali dovoljno vremena da odgovorimo, mi možemo to da učinimo i u 11 sati uveče. S tim da će sud to sutra dan dobiti, a tačno će biti registrovano kada je predat da ne bi istekao rok. Druga stvar jeste što i nema toliko papira i predmet koji je nekad bio mnogo deblji, sad će biti mnogo tanji, zato što ono što nam je na kompjuteru i što primamo preko mailova, a veliki deo dokaznog materijala može da se primi mailom, naročito od kompanije i preduzeća, više ne moramo da štampamo. Mi ga samo ubacimo u mail i šaljemo sa tužbom. U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Ministarstvom pravde Republike Srbije, stručnjaci iz USAID-a sagledali su sve pravne aspekte elektronske komunikacije i iskoristili već postojeće tehničke mogućnosti za elektronsku komunikaciju. Svaka razmjena dokumenata overava se elektronskim potpisom i može biti proverena kroz vremenski žig. Ovaj projekat ima dva aspekta. Jedan je pravni, drugi tehnološki. Procesni zakoni, zakon o elektronskom dokumentu i zakon o elektronskom potpisu daju zakonodavni okvir za elektronsku komunikaciju. Sa tehničke strane pomogli smo sudovima da instaliraju adekvatnu opremu i obučili zaposlene u sudovima kako da na zakonit, efikasan i jeftin način komuniciraju sa strankama. Program uvođenja elektronske komunikacije u Višem sudu u Kragujevcu je zaživela uz pomoć Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva pravde i uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj kroz program podele vlasti. I budući da je taj projekat već zaživao, smatram da ćemo sve više imati koristi od tog programa, jer postoje određeni problemi koji su uočeni od strane kako Kasacionog suda, Ministarstva pravde, a pretpostavljam i od strane Američke agencije, koji predstavljaju problem u radu suda i koji uvećavaju troškove i smanjuju efikasnost suda. Upravo su to problemi na kojima mi moramo raditi kroz ovaj program i smanjiti pre svega troškove dostave dokumenta, odnosno sudskih odluka, poziva, a takođe i ubrzati rad sudskih pisarnica, odnosno smanjiti opterećenost radnika u pisarnici. Samim tim imamo dvostruku korist, a naravno sve to utiče i na brži rad postupaka, odnosno na olakšan rad sudija koji postupaju po tim predmetima. I'm very optimistic about the long-term success of this project. It responds to user demand, and at the same time, it improves efficiency and reduces costs in the courts. I think that our model for electronic filing offers many opportunities for incremental improvement and expansion, and that in the long run, we've created a model that can eventually cover all document exchanges in the Serbian judiciary.